Hei whakatepe noa ake I te rā nei I tū mai ai tētahi o ngā huihuinga whakaharatau kanikani tino nui o Aotearoa. Neke atu I te ruarau e 5 takau ngā taiohi I whakangungu ki tāmaki makaurau I tēnei rā, mo tētahi whakataetai kanikani nui o te ao. Engari ko te momo kanikani I whakaharatau nei rātau, he kanikani āhua tau hou ki roto o Aotearoa nei. Kaia Heta Gardner ngā whakamahuki. Hold 3, 4, 5, 6, He kanikani e āmio ana I te motu. The first one had like 50 kids in it, and this one has 250, so it's grown like every year, and it's just amazing to see so many kids out here. Ko te pōhehe ko ngā wāhine noiho no Amerika e whai kaha ana I tēnei momo kanikani. Engari, ko te pōhehe nui ko tērā. When we first started, we had 2 or 3 boys. We now have about 20 boys here. Same with Maori, so it's just great to see more people in the sport. arms up. Now lean back. Engari, ko tātou whāno tā wāhi hoki tērā e āwhina mai ana I te kanikani nei e noho ko hunga hunga tonu ana ki Aotearoa. What we do is we bring down the best American coaches so that we get our teams the advantage of being really good like the Americans are. 1, 2, up 3, 4. I tuatoru te tīma o Aotearoa I ngā whakatātai āao I te rātou. He oi anō, e hara te whakatātai I te mea nui ki ngā ākonga. The stunting and like all your friends being there, learning new stuff. Yeah. Kei te whakaharatau ngā ākonga nei mō ngā whakatātai āao mo te kapu o te ao hoki ka tū ki Florida I tēnei tau. Heta Gardner, Te Karere.